Matthew etire nanchichemu ena no say man shall not live by bread alone. And intino ye Okuman Radio 97.1 1st October 2023. Ibeshiemu ewo ye shoe fabric enimu hodoma na Fufu festival no yetumi e de eginam ni senti na se Fufu no ye hwe wo ma enimu ye wo ma agidini ewo mu pa intino let them say joint ba akopɛ ewo Amanfo ono so na say ye de no eba mu bi nti yaba abeto mama ko one na tena nkonwa wo mo a eni omo Fufu na ne ye ba ye wo mo yije ne wo mo yi mako eyi mako asa aso dem correction ya tu wi a wo mo yi akese ene wo mo yi nketwa enti mama ko ya mako abade ba Okuman Radio ne Okuman TV so me did mama ko let them sing enti ne di mama ko let them say fati ya mako ababa Okuman Radio ne Okuman ye mi sam say my crowd amayana Pachoyo ya ready. Let them say joints. Amanfo New Road. Yeba Fufu party. The winya no wasanka Okuman yeba. Let them say Mama Coast joints. Yeba live. Mo bay dem bi na mo bay amaye. Yebe wo Fufu. Ni ayen katin kwan ebunu aben kwan live soup. In kwan bi yede ba live. Yo, let them say joint na what you mon kan say omo ba life we enye dead kra na so bia atumi abem na de nyina atumi akọ enkan Okuman Fufu party na unya ne wasanka Okuman Fufu party na unya ne wasanka Okuman Fufu party na unya ne wasanka enye no